yiqiniso lelo. Lento yenzeka fast na ungazi ukuthi kanjani. After a few minutes uzokhala wedwa sebehambile. Ngikhumbula njengoba kade ngekhaya kaNongoma ngeGood Friday. Okay, yimi lona ngisuka ePitoli ngithi ayothi ngibele iGautrain ngoba yona ifast and ayina convoy. Imali ngizikhipha kuphi eJozi Park Station. Okay, ngoba ama ATM akhona maningi ngizofika ngihle khona then ngikhipha imali. Okay, yimi loyana ngehle eJozi Park Station ngena kwi ATM laphana ngikhipha 11,000. Okay, mangiqeda ukukhipha 11,000 ngikhuphuka ngalama steps la aphumele erenkeni lapha eWonders. Okay, mangikhuphuka ngingakawaqedi qhamuka umjini uthi Abraham akusiyini yakho le mangizibamba vela amaphakethe ngiyayizwa ukuthi hayi imali yami nayo ngiphethe yona, kodwa ngoba ngithanda izinto, ngoba ukuthanda izinto bafethu sometimes akufuneki. Ngithi mina hayi yimali yami le ethi mfethu nami ngicela ukuthi ungizame ngokuncane ngoba phela ngicoshelile le mali, kodwa ke ngicela ukuthi unganginiki lapha ngoba abantu bazongilandela bazobona ukuthi nginemali bengithathele yona. Ngithi okay, ngiya-understand. Ethi umthidi okay, asijikele lapha ngaphansi esiporweni then sizoyihlukanisa kahle kulist khona lapha ku-quiet. Hayi nangempela yimi lo siyehla soba yi2 sihamba siyaxoxa umjida nje ushapha ohloniphekile uqoka isudu ngaleso sikhathi nawe ungambuka umethembe ukuthi ubaba nje. Okay, masifika lapha esiporweni sihamba vele sihamba. Okay, siyava imali leyiphethwe yimi mfethu ngoba thanda izinto. Okay, masifika vele esiporweni siyabona ku-quiet. Okay, sifana khipha imali ngithema ngiqala ngithi ngiyayibala bafethu singathanda izinto bafethu. Okay, ngiyaqala ngiyayicounta manje siyayicounta nalo mjida siyayicounta. Mase ngithi nje ngiyaqala ngiyithatha ngifake ephaketheni sekumele sihlukane ngizwe nje kubanda la ngizokubanda into engathi ice la kanti seyifikile izinja nezibhamu kuthiwa izandla phezulu. Kwenzakala manje vele sibe siphamisa izandla phezulu nalo mjida and then uyakhala-ke ngaleso sikhathi-ke at least mina ngiyakhona ukusiqinisa ngoba izinto ezifana nezibhamu siyijwayele dala zivikana ney'nhlamvu. Okay, uyakhala ngaleso sikhathi vele siphamisa izandla kuthiwa izandla phezulu nangempela siphamisa izandla phezulu kuthiwa khiphani yonke into eninayo. Okay, kanti umjida lo uhamba nabo labantu. Okay, sakhala kanje.